ni ikiganiro uba ukwiye kumva kuva gitangiye kugeza kirangije. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe. Twagiye. Iyumvire challenge ziryoheye amatwi hamwe n'inshuti yacu K-Boy Rwanda Challenge. Ujya wibaza ngo nihe wazavana challenge nziza kandi zikunzwe? Aho n'ahandi ni kuri K-Boy Rwanda Challenge. Icyo usabwa ni ikintu kimwe gusa. Kora subscribe, share, wandike comment. Ubundi tubana mu Emeline Shanga, watangira utwibwira amazina yawe y'ukuri? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi. Banyise Kwizera Emeline. Umuryango iwanyu muvuka muri abana bangahe, uri wa kangahe? Mvukana n'abana iwacu mu rugo turi barindwi. Iwacu tuvuka turi abakobwa babiri n'abahungu batanu. Nk'abandi umwana wa kabiri. Ariko Emeline Shanga, ubundi ugira boyfriend? Ngira boyfriend ngira never. Wabonye ko nta boyfriend ugira? Fata Heineken ngo teko ya teko. Byanyabyo nawe ugira? Nguri na boyfriend ngira ndi single. Wowe Emeline Shanga, kino kibazo kimwe kirakuvugwaho cy'uko wafashe Heineken ngo utamuzamurongera icumikamo, urakivuga iki? Ibyo ari ibibazo bisanzwe, subiza. None se bare Emeline, mbere yuko tujya ku kibazo nyamukuru, ari abakobwa n'abahungu ni abahe bantu batazi kwihangana mu gihe cya sex? Abahungu ntago bagira kwihangana. Ego mama, abakobwa muzi kwihangana. Iyo muba muzi kwihangana ntabwo ari gukoresha ririya vide rya Heineken, ariko ufite ururombi. Njye byanyitereye nuko. None se niyo mpamvu utari gushaka umuhungu mwakundana mude muri biriya bintu? Muri minsi rero umuntu ntabwo akundana n'umuntu mudakora sex. Hanyuma we rero wihisemo ko umwanzuro wo gukoresha vide. Ariko se mubaza akabazo, hariya hantu banza hajyagamo Primus, ni ukubera iki noneho washyizemo Heineken? Iyumvire challenge ziryoheye amatwi hamwe n'inshuti yacu K-Boy Rwanda Challenge. Ujya wibaza ngo nihe wazavana challenge nziza kandi zikunzwe? Aho n'ahandi ni kuri K-Boy Rwanda Challenge. Icyo usabwa ni ikintu kimwe gusa. Kora subscribe, share, wandike comment. Ubundi tubana mu None se Emeline, biriya bintu byakubayeho si bwari ubushake bwawe? Ibintu byambayeho nanjye ubwanjye ntabwo nzi ukuntu nabisobanura, ni ibintu byantunguye. None se ibi ni ibintu byo gusakara ku mbuga nkoranyambaga, wabaye icyamamare bya hatari, byo urabivuga iki? None ibintu bya gutya byo gusakara ku social media ni bwa mbere byari bimbayeho. Wowe Emeline, ushatse kumbwira niba utagiye kuva gukina filime? Filime ntabwo neka kuzikina kuko ndazikunda. Emeline, ubu uratuje, abantu bose urimo bareba kiriya kirombe wagira ngo bashuguyemo zahabu. Ariko ndatuje, nta kibazo mfite.